U. Good morning, Sergeant. Nyai ngo U Blei basi sin pot nak ni ke step nyelak ban one ban money U lewat ke children online program ngap diang subaya piki have kibaret boro syakani ke program pangingat U Blei kyrkhu ingi lemban ke por ke pangi money U fik manem fik manem Yes. Ikmanem. Yes. Okay, paikan shiki man ki para jompi shakamon but shakadiang ku Blei yiki ang U Blei eat pi. Blei Un. Very good. Tani ka pon ngin ya thap kikti menta ka singi ka style clapping kani ka ring clapping mo hablet ta kum head 1 2 3 4 5 Slap mo hap suki sujur ma tangil le mo we are 1 2 3 1 2 3 4 5 to sing sin ki have breath 1 2 3 4 5 Yes, very good. The shabagin ya chakman to in let you lay hakajing duai. Jisu ba e ni khat ikajing don jomela bat ni ne kapor. Nam ki AK baro ke penginian pendam. Kalau ke jingger kui ni bakaburo me man namar hau Jisu ni pan kini baro anglang amen. Amen. Ngila poino syaka benta ka bangin yusngono ya ke Kejingikai nak Ktien U Blei Orang borok ke Jingikai nak Ktien U Blei Ngines dang daka memory verse Baka memory verse jongi kini basuk pa Rom lanong basipo dekat ke bakat lai Orang borok lai sin Rom sipo kat lai Pe screen orang biang lai sin Rom sipo kat lai Arsin Rom sipo kat lai. She said, Rom sipo kat lai. Namar uno baro. Namar uno baro. Lai sin. Namar uno baro. Arsin. Namar uno baro. She said. Namar uno baro. Good. Uban kot kirpat ya ka kyrteng utrai. Ubang khat kerpa ya ka kyrteng utrai. Lai sin. Ubang khat kerpa ya ka kyrteng utrai. Arsin. Ubang khat kerpa ya ka kyrteng utrai. She said. Ubang khat kerpa ya ka kyrteng utrai. Very good. To pendat lang to pening kongken. Rom sipo kat lai. Namar uno baro uban kot kirpat ya ka kyrteng utrai. Last. Unpin emya u. Lai sin. Unpin emya Arsin. Unpin emya She said. Unpin emya Bo kejimut jongpi kot kirpat kyrteng utrai ja ayu. Unpin emya. Ready am to ngin puli lang baro kabri ki khmat concentrate wale samthia yang habret yang ini puli lang baro yang 1 2 3 Rom sipo kat lai namar uno baro uban kot kirpat ya ka kyrteng utrai on pen emya u ta kabri ki khmat ken la jang menta we are lai Rom sipo kat lai Namar uno baro uban kot kirpat ya ka kyrteng utrai on pen emya u. Excellent, well done, congratulations. Sabam Joshibon mentaka singi la yo prize di pesara. Tap kamat na John Kenyong yeah. Oh ngapa teriam flag ong. Legen? Oh yeah. Okay. Dah ketuang ini poino syaka jingikai. Hendak mentak usingi, ini apa isya kewepat ke benta berkata ke long kebangan ong last week, ini keren siapang kabor, okay? Kabor. Lem ni bro kabor. Kabor. Hamjam kabor. Kabor. Haka kyrteng u Jesus Christ. Haka kyrteng u Jesus Christ.
Very good. Kata dia ke topik jongi. Ke topik jongi mentang ke sengi? Kaba kyrteng Jesus Christ. Well done. Dah. Selalu ready ni abang sengap? Yes. Wah benda sedang dia berthu ipi. Bahaka Bible lah you thu ingi. Baka don ke? Very good. Kyrteng u. Taglam kita. Bor kyrteng u Chris. Mo terlihat biang? Kabor kyrteng u Chris. Bahasa Malaysia na way like. Kabor Kyrteng Chris. Very good. Ha. Fikak mentim nem ke kita ki bor ke kyrteng u Chris. Gini sedang na kejingkeli ki kita ki bor. Ngakak man sedang na biathu ipi dan lightly ki pibi. Okay? Aki amri pibi lightly ki BP. Okay? BP. Mdai blood pressure ha, mata berapa? Laki BP, mdai BP ha, mdai blood pressure. Ma, the lightly ki BP. Kemudian kini ki BP number 1. Ang number 1 berapa? Number 1 BP kedai ban pen im. B for ban, P for pen im. Tahu dengan orang abi orang fi ban ma. B for Ban. P for Penem. B for Ban. P for Penem. very good. Kata ke bor ke beningkong. Haka kyrteng jong Jisu kadan ke bor ke beningkong kata ke dei ban pen em. Ha ban pen em. Ta. Kejengkeli kalong nama kata an pen em ni. Pen em gay. Nama tiap, nama lawan gas. Na kyrteng Chris. Ta, haken pen em nak gay. Nak pen em ke ingi. Nang ngipay ni si Drujak. Atal agenda itu orang dan syuk kita kuat persang pen em ingi nak gay. Na kipap. Very good, very good. Ini kena triu ni nak ni buat dia obat dia ni penting. Ada triu. An pen em ingi ke beningkong nak gay. Nak pop ki jangi umdai lu tu pop mo singgara bam singgara long pop umdai tu ha. Nak pop dekat pariang ki orang kumno pop sen. Ha pen em ingi nak pop. Kau balong ini happy birthday. Namar adalah pen em ingi nak pop. Pen em ingi nak balik cedujak. Pai tu screen VM tu dujak. Pi kualit dujak rakti kualit dujak. Dan nei kualit dujak ni am. Imam dujak keding sedang keding ke me nang tajin kesan kim jiap ki binyet ki dat. Ha tanglingar sudah. Belum ta pi kualit sudah. Ti kumta haka kyrteng jong Jisu kedan ke bor ban pelat ni na ke pom badru mo kedan ke bor ban pelat ni na ke ban lecha turjam ha ta ai pai shi ka Ktien U Blei mon pen imingi ang Ktien jo Blei ko mangila puli mentan room shi pho khat lai ko nom to memory verse namar uno paro uban khat kirpat ya ke kyrteng u try enjayu anpen emu nakapom anpen emu nakabalecha tuja subang na subang na besam tapi yang screen kofin puli lang mat ngai tu dekat kot ba kam ki apostle sau khat ar ongken kam ki apostle sau khat ar bat om don ke jingpen em Ban ondan gajing pen em. hano hawai pat Hano way. khamtam se na ba om don ke wai pat Na ba ondan ka way pet gajing em. ke kyrteng Ka kyrteng. hapo ke bening Ka beneng. ya ke bala ai Ya ka bala. hapdeng gibril Deng gibril. da ke ba ke day Da ka ba ka day. an pen emingi An pen em. don syuk nono ke kyrteng ha ke beneng ha ke perthai tang ke kyrteng jong Jisu ke bala ban ai ke BP ban pen ada kita situ kena Ban pen em. Lagi ban ai ke ban pen em ha ta number 2 BP number 2 ke kita B kamut biang hi ban
P kemut pelat. B for Ban. B for Pelat. B for Ban. P for Pelat. Kedon kebor ban pelat. Ya semua menkong tu ban penem mentah ban pelat. Tak. Pelat nanu. Nanu pelat yang na jil. Nain pelat yang Dan jujak. tak ada rujuk kedai gawing yang ikran. Dia berat pion ke ini wis ni. Bapak. Tu ada orang tu kepop mana. Tadi tu pi ban pelat. Uksut. Nak borjong uksut. Borjong no? Uksut. Lucifer. Jom Lucifer. Pai skrin tu dikseri mi mari tu den rengit ya ti. Pitem ne mo kwa beri tu pi. Kini ki uksut kisilet don bor ke jingim juki brio. Kisilet mau tu brio pot nang gadara. Kemau tu nang gadara kemau lai tu kana teng bestor meswa. Kumno ki uksut ki leyu ki te la pentek kin jeriu pendekut lot ulen nyeret. Ulah penmong le dia ot ya ka sni dok jong du mau mo bor jukap snyo ulah syong chlum jengta. Sap so sne dei. Ki le ki uksut kumta. Pa kumta ki uksut e bisile kumta. Ya ki prego dan ki prego pasale kumta. Hendrei haga kyrteng jong jisu kadan kebor ban beno yaki ksut mo ta dan nak kau bentan ke Ktien jong Blei Lukas sipo katnyo itu ibu jisu la pa ya nyo pongot balit banyalap kita kinyo pongot kila le banyalap anda kilawan banyalap kili ban kindu yu jisu pa screen kan ki angum no Lukas sipo katnyo di kita kinyo pongot kilawan pai pat na ke jingman kidaong ku try. Ang hadin jangan ku try. What yakiksud? What yakiksud? La pendam. La pendam. Habo jongi. Apa jongi? Haka kyrteng jome. Haka kyrteng jome. Sayang kita kesedran jong jisu ki kiksud ki pendam. Haka kyrteng jongu jisu. Kau apa ni tu ipi ke way ke story? Kabala ja kam ki apostle nong kabak kadrio kat kadrio kat pra. Kini Kyrpang jong nu pitep mama Paul. Ja kumno mama Paul ni lap kum tu. Ta ka sinong sidani way ikna kintei. Iba shong sui. Isile witchcraft kum tu te. Tei tade si keren bertong kum tu isi penyo nong si bon pha ubade u kendrat jong i kan te kamot ini ide slave girl ikna ibalong marau sngap na lo balong marau sau ksudru bakum ta ilong idana plega jing shat te ki ksud ki pen shitam i hago i si ya mama Paul kum ta baki wi ki apostle pertai kum ta pertai kaba kado umla syashu mo Paul mo ikran bet jadi pertai bet Kyrpang ke jong mama Paul kum tar haba ko kum ta hadien let no mama Paul let chi pati wang kum ne ngahukum ya me haka kyrteng u Jesus Christ ban mino naka But marsen ong kumta takik suot ki mino par na ni kena beret. Ila lat lot ila long iba lat lot. Ya kemem ti kumta ngi. Adi mama apa syakem nak. Syakem nak hadian pada hai. Latip ni kena syakem nak hai. Ti kumta mama Paul ube ikik suot ya kyrteng jong no. Jesus Christ. Yes, tong ke badan ngahukum ya me. Hukum ya. Haka kyrteng Jesus Christ. Ban mino naka. Man mina nakah. Tekum ta kabaar. Kabaningkong BP gede. Ban PM. Number 2. Mapelan. Nakiksud Tekum ta piru kini kiksud dikidan tentang kiksud kemdewan tangkom tu kiksud tentang kis penting ini. Penting penting ha kyrtengu jisu nganum tiang. Ma, finet them have berit kumta. Very good. Good boys and girls ta. Number 3, BP number 3. Number 3. Tip. Tip right, tip besar. Ngan itu best bahagian ni. B for
ban. B for penkia. Okay? Ban penkia. Ta. B for Ban B for penkia. ban penkia. Ka kyrteng jong jisu rukan ka bor ban penkia. Ta itu yang afikin mau syapang jong no. Balak penkia ka kyrteng jisu. Tu beri ikut ni Lazarus. Tu penkia jisu hendak don ki apa ki bakilek ki apostle. Mana bukan mau? Mau penkia jingthmu. Ta. Ta tu obek iksud kan bapang. Aha, Petrus penkia yang tu berdoa. Very good. Mama Petrus, tang ni thui pi kam ki apostle nong balai dekat ke beningkong hadu nyau kan bau ngalai ki tu kana. Ha wi ke si Mama Petrus mo idang ya kum tu ban cek temple. Hang ta ki you know. I wi kena orang ba ubal syong hang ta syong krong nomor ulong ba dekat. Man ke step pe screen. Mei papa ju ki wan ra be khmat ke temple ban pin krong. Paisa dia na, ai pisa. Pakum ta na Mama Petrus layat nang ta ulayu i uniu kena dula borang bak lapan. Ai pisa hande. Mama Petrus no. Kerupa baksial ngam don. Hendra ya kabang don nga ayam pe the screen. Haka kyrteng nan tadi ang Ktien Blei rasyim ke Ktien jong ubu ang no. Haka kyrteng jong no. Jesus Christ uban Nazareth. Tu ya. Jai di kena isyang sa di rang di berdekok isyang sa. Yang. Marsana haka kyrteng jong Jesus. Syak ipet the screen ni am de lo ki kejat dah. Yang isya dah. Ngalak banyak. Baru kira lingok mo ilalak banyak. Haka kyrteng jong no? Jesus Christ. Haka kyrteng jong no lak banyak. Jesus Christ. Very good. Ta. Mentang ngalak adab kucing itu kucing ikai ngan keli no ipi. Kai ke topik ke jong ni mentang ke sengi. Gak kyrteng bor, kyrteng Chris. Kemau pala pastor liam no Kai ke topik Kabor, kyrteng Chris. very good. Kibadan hayang rong kait video ba me ke jingkeli. Ta. Ya tu ya light li ki bor jong ka kyrteng jisu. Ban pen ban kia, ban pelan. Very good. Dan kan tili ki BP? Light tili ki BP. BP number 1. Ban pen M. BP number 2. Ban pelan. BP number 3. Ban pen kia. Very good. Kadang kabor. Haka kyrteng jong jisu. So tenan em. Di kumta heberet. Aku aban kentu ya pi. Pi di ban nget. Haka ni ka kyrteng jisu ma. Teng kapor biting ang kyrteng jisu. Kapor ba supang, sukpo mo jerho kyrteng jisu angan kia na mo. Kapor ba kikot school for an exam menta. Lagi minta sengi. Dan badan last menta ke sengi nanta daripada kiba dan mo kibang hapal exam kikot ru ang kyrteng jisu. Finlanda mengata. Finlanda memberet. Dan kabor haka kyrteng jong jisu. Tang ini dua ikan bu kikti kumnia barak kabrep kikmat all of you kibadan hayeng ru kabrep kong tei kong nak bondeng wadan balik kai bu kikti kumnia buat adin besar. Jisu bait. I aingu ya me. Me ai hangi. Ka Ktien jong me. Pendai ya ka. Haka donut jong a. Bangan kin mau. Man lang kesengi. Baka don kabor. Haka kyrteng. Jesus Christ. Haka kyrteng. Jesus ngapan. Amen. Very good.